Za đake osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji danas se završava prvi deo zimskog raspusta i od jutra su ponovo u školskim klupama. Drugi deo zimskog raspusta za osnovce i srednjoškolce u centralnoj Srbiji počinje u petak 1. februara i trajaće do četvrtka 14. februara, a na njega se naslanja Dan državnosti, pa će se i đaci u školske klupe vratiti 18. februara. U osnovnoj školi Dule Karaklajić kraj ovog polugodišta posebno će biti posvećen pripremama za školsku slavu Svetog Savu, s obzirom da je nakon 10 godina ova škola ponovo domaćin slave i priprema Centralnu akademiju koja će biti održana 25. januara u Centru za kulturu Lazarevac. Posle skoro jedne decenije mi smo ponovo domaćini Centralne akademije, proslave Dana Svetog Save, školske slave svih škola i uopšte prosvete u Srbiji. To je nešto što je tradicionalno sa uobičajenim protokolom. Ove godine, 25. januara, u večernjim časovima imaćemo tu centralnu priredbu, odnosno akademiju u Centru za kulturu. Mi smo zaduženi za program kao škola domaćin. Te ovim putem zaista pozivam sve one koji bi volili da prisustvuju obeležavanju dana posvećenom pre svega rodonačelniku, da kažem, srpske prosvete, obrazovanja, vere i tako dalje, Svetom Savi, da budu sa nama to veče. Ta priredba počinje negde u 18 časova najverovatnije, još uvek nismo precizirali baš samu satnicu. Sutradan imamo bal prosvetnih radnika koji je takođe, da kažem, tradicionalan i naravno 27. na sam dan Svetog Save sve škole u svojim objektima obeležavaju slavu na jedan prigodan način sa programom i lomljenjem slavskog kolača. Tako da, eto, nadam se da ćemo biti na visini, da kažem, i očekivanja i zadatka koji nam je poveren ove godine od strane svih ostalih obrazovnih institucija u Lazarevcu i da će to biti pripremljeno na najlepši mogući način. U ovom polugodištu osnovci su na brojnim takmičenjima osvajali prva i druga mesta na EduFestu, na takmičenju Dabar, internacionalnoj matematičkoj olimpijadi i brojnim takmičenjima vezanim za matematiku, informatiku i robotiku. To je bilo nekoliko takmičenja koje su pomalo specifična, u kojima smo uključeni mi pre svega kao škola, govorim na nivou opštine, jer smo bili dosta, da kažem, agilni u smislu dobijanja preduslova za bavljenjem robotikom tokom zadnjih nekoliko godina. Bili smo jedna od, da kažem, odabranih škola na nivou i Srbije i Beograda koji su dobili neophodna nastavna sredstva, sofisticirana, koja pre svega služe za razvoj te informatičke i pismenosti i te neke, da kažem, pragmatične strane informatike, tipa robotike, daljinskih sistema upravljanja i tako dalje, tako da imamo određen broj M-botova, takozvanih mikrobitova, mi smo tu koje je u suštini nešto najnovije u, da kažem, sistemu obrazovanja Republike Srbije, gde je za sad uključeno nekih možda 20-ak škola. Tako da su počele na neki način i provere korišćenja svega toga u vidu nekakvih takmičenja, smotri. Mi smo u obavezi kao škola koja je prihvatila da učestvuje u svemu tome, da radi sa decom na tom polju, da pokažemo ono što smo naučili, koristeći te uređaje koji će biti, ja se nadam, dostupni vremenom i ostaloj deci na prostoru Republike Srbije. Tako da imamo nekoliko, da kažem,
smotri tog tipa, da smo osvajali, da smo obavezno bili finalisti, ako ništa, osvajali 2. i 3. mesta za sad. Zatim imamo jedno prvo mesto na gradskom u uzrastu mlađih učenika i 3. mesto na istom tom takmičenju kod starijih učenika. Završna ta smotra regionalna je održana kod nas, gde su mlađi bili drugi. EduFest, zatim 2. mesto programiranje tih mikrobit računara, takmičenje DABAR, recimo, koje je tako slično onom međunarodnom takmičenju Kengur. Tiče se programiranja, imamo 2 finalista. U tom prvom, da kažem, krugu naša učenica Nina Gavrilić je imala daleko najbolji rezultat u Srbiji čak. Zatim internacionalna olimpijada, matematička u organizaciji Arhimedesa, imamo 2. mesto i tako dalje. Mislim da na polju matematike, informatike, robotike, dosta toga smo uspešno usvojili i to već daje te neke rezultate, barem što se tiče tih smotri, tih takmičenja, tako. Imamo dobre uslove, zaista ja moram da naglasim to da pored pomenutih N-botova, mikrobitova, mi imamo ovde komplete koje omogućavaju deci pravljenje raznoraznih, da kažem, vrlo komplikovanih, ali jako zanimljivih reprodukcija Lego proizvodnje, reprodukcija mašina, uređaja i tako dalje, koji takođe mogu biti daljinski upravljani. Imamo uskoro ponovo aktiviranje te, da kažem, digitalne meteorološke stanice u planu. Tu je jedan dosta moćan teleskop takođe u planu koji treba da se aktivira, sve to pribavljeno. Tako da, kažem, to neko bavljanje naukom na nekakav opipljiv, pragmatičan način, što je jako bitno danas, pre svega zbog motivisanja dece za učenjem onog teoretskog dela, da kažem, iz tih predmeta, a korelacija sa svim ostalim je u svakom slučaju moguća, da će na kraju, da kažem, siguran sam neke rezultate, odnosno imaćemo odavde decu koja će biti na neki način inicirana da se dalje sa velikim interesovanjem bave, da kažem, naukom, tehnologijom, u srednjoj školi, naravno, u tim nekim kasnijim periodama svog obrazovanja. Nove tendencije u obrazovanju prati edukacija prosvetnih radnika u osnovnoj školi Dule Karaklajić. Održana su 2 stručna seminara. Jedan od seminara je realizovan sa Institutom za savremeno obrazovanje. Baš se tiče, da kažem, unapređenja nastave u smislu maksimalnog korišćenja tih sredstava koje su prosto danas imperativ za svaku nastavu, jer deca i koriste u svakodnevnom životu, znači to su raznorazni uređaji od onih najtrivijalnijih kakvi su mobilni telefoni preko smart tabli. Tako da zaista se trudimo da i nastavnici prate sa svojim sposobnostima potrebe dece. Ako želite da zadržite, da kažem, primat u obrazovanju, svaka škola u suštini mora da se potrudi da ostane mesto gde će zaista deca imati šta novo da nauče na način koji je njima prihvatljiv, koji je za njih očekivan, a to je uz primjenu tih modernih informacijenih tehnologija. Tako da mislim da će sve više časovi biti zanimljivi
dinamični, prepuni tog nekog dodatnog sadržaja, interaktivnog, video, audio, kako god. Mislim da će to biti put kojim će se ova škola kretati, to je sigurno, i ponavljam još jedan put, to mora dati u dogledno vreme neke rezultate, jer osnova zaista svakog društva jeste obrazovanje i najveće bogatstvo svakog naroda jesu obrazovani ljudi koji će moći da konačno učine sve za društvo i narod kome pripadaju, da ono postane što srećnije na neki način. A bez obrazovanja toga nema. A pravog obrazovanja, bez modernih ustanova obrazovnih, takođe nema. I onda je to jedan kompleks koji treba zadovoljiti sa svih strana, i što tiče tehničke pripremljenosti i osposobljenosti nastavnika, dobrih ideja, saradnje, otvorenosti ka drugim institucijama, interakcije, ambijentalne nastave koja se ovako potencira, projektne ambijentalne nastave, to je kombinacija koja je jako dobra i interesantna. Nešto što smo mi na neki način i bili pomalo pioniri ovih zadnjih 20 godina, uopšte, od kad škola postoji, ja imam utisak da je ona nekakva vrsta avangarde u obrazovanju, barem što se tiče opštine Lazarevac. Osnovna škola Dule Karaklajić ostvarila je i odličnu saradnju sa IT gimnazijom, a cilj je da osnovci nastave svoj naučni rad i razvoj i po odlasku iz osnovne škole.